ndabivuga kunda nkugire mukama kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ureke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanje kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose urakoze mukama kunda ndakubwire mukama kunda ndakubwire mukama kunda ndakubwire mukama yuko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga kunda ndakubwire mukama ko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga kunda ndakubwire mukama Kristo reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ewa ore mana yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama yo ore mbyeyi yanje kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ewe mukama uri imana yanje nzoguhayagiza nzoshimagiza izina ryawe geranda kuko waranguye ibitangaza imigambi wategekanije kuvana kera itayegayega kandi ikomeye nkako igisagara wakigize igihongo cy'amabuye igisagara kizitijwe amabuye ukigira umusaka umugwa w'abanyamahanga ntukiri igisagara kandi ntuzokwigera usubira kubakwa nicyo gituma igihugu gikomeye kikuninahaza cyane umurwa w'amakungu w'abatwaza umukazo ukakubaha nkakuri ubuhungiro bw'umworo ubuhungiro bw'abakene bari mu marushwa icyugamo mu mvura yisegenya igitutu mu bushuhe kuko igihuhusi cy'abatwaza umukazo kimeze nk'imvura yisegenya ikubita ku ruhome ucuresha uruyagoyago rw'abanyamahanga nk'uko ucuresha ubushuhe ahantu hagadutse ucubya urugino rw'abatwaza umukazo nk'uko ubushuhe bucureshwa n'igitutu cy'igicu mukama umutima ukwiyegetse ko uzowuzigama mu mahoro uzowuzigama mu mahoro kuko wakwizigiye nimwizigira umukama igihe cyose kuko umukama ari we rutare rw'amaho niwacuraguza ababa ku matabo niwasenyura igisagara acishira hejuru akagishyira hasi mu mukungugu ibirenge bizogihonyanga gihonyangwe n'ibirenge by'abarushwa n'imigere yaboro inzira y'intungane n'ubugororotsi wowe utunganye uraringaniza inzira y'intungane nk'ako umukama niwe twizigiye mu nzira y'ingingo ziwe kandi imitima yacu ihurumbira izina ryiwe ikama yibuka ibitangaza byayo koko
koko ndagukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga kunda ndakubwire mukama yuko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga reka ndakubwire mukama Kristo reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ewa ore mana yanje kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ewa ore mbyeyi yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Turagushimiye cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima abana bawe dufise. Turagukengurukiye rwose kuko uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye. Uyu mwanya ndaguhaye icyubahiro kuri iyi saha ya mbere uduhaye muri uku kwezi k'umunani umwaka wa 2025. Uyu mwanya ndagukengurukiye muri iyi saha tumaze turi mu munsi w'amajana 223. Ubumana bwawe bwubahwe muri twebwe, ubudahangarwa bwawe buganze muri twebwe, ubushobozi bwawe bwuzure muri twebwe. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, kubyukuri izina ryawe niryubahwe mu buzima bwacu. Ubwami bwawe nibuze busangangura ubwami bw'umwasi bwiyaritse mu buzima bwacu. Ubwami bwawe nibuze busangangura intege nke zacu zituma twisuzugura kandi tugasuzugura bene wacu. Ubwami bwawe nibuze bwirukana imikorere yose ya Satani mu buzima bwacu. Ubwami bwawe nibuze bwirukana imvune z'imitima dufite. Ubwami bwawe nibuze bwirukane buri kintu kimwe cyose kidakomoka mu kiganza cyawe cy'ukuri. Nongeye kugushimira ku buryo bw'umwihariko kubwira iteka uduteye ryo kuba turangije uku kwezi kw'indwi turi amahoro kandi ukatwinjiza mu kwezi k'umunani tukivuga ngo haba dawe. Narindi iteka n'icyubahiro dukeneye abana bawe usibye kuduha mutima wo mwiranda akatwosha ngo tuvuge urakaninazwa mukama. Iri teka rirahagije, iri teka rirahagije, iri teka rirahagije. Iki ni ikintu cyerekana ko tukiri abanyagaciro mu maso hawe. Izina ryawe niryubahwe uko turi mu byo turimo no mu cyo tuzoba turejo ndetse no mu mpera z'uku kwezi. Ntidushobora kwirengagiza ko abo twatanguranye ukwezi kw'indwi ariko birangiye ari rep. Nitushobora kwirengagiza ko abo twatanguranye bari mu rukundo none ubu bari mu ruzereretse ariko nabo saba guhebwa turaje nabo ngo tubaguhereze niryo shikanwa dufite. Uku ni ukwezi kw'imigisha. Umugore yitwa Leya amaze kubyara Ashera akamubyara binyuze ku nshoreke yiwe Zilipa. Leya niwe yisize uwo mwana. Aravuga ngo ndatangariye cyane amahigwe ngo mbega amahigwe ngitse. Rero atangaye atangazwa n'ikitavuye mu burabwiwe ariko kivuye mu bitekerezo byiwe. None Uwiteka guhora ku ngoma uduha ibitekerezo bizima muri uku kwezi k'umunani. Nicyo kintu Kristo yaje gushitsa amaze kubohora amarangamutima y'Umunyasamariyakazi akamugira umuvugabutumwa mu gishimbo cy'ukuba umumaraya. Amaze kuzana ubwoko bw'Isirayeli ku musozi wa Garizimu, Kristo yari ayicaye ku buryo bw'umwihariko aganiriza abayuda. Arabwira ati hahiriwe umunyakigongwe kuko nawe azokigirirwa, hahiriwe ubugirira ubuntu abandi kuko nawe azobugirirwa, hahiriwe intungane kuko izobona Imana. Arabivuga aratanga ubuhigwe 8.
ubwo buhigwe turaje kubwambara nk'uko twambara impuzu. Ukata wagenda atambaye umutamana niko tugomba kwambara ubwo buhigwe muri uku kwezi k'umunani. Uku kwezi k'umunani duhagurukiye guhakana urupfu, duhagurukiye guhakana guhamba abacu giturumbuka. Uku kwezi k'umunani ndakwansemwo kuja mu mva. Uku kwezi k'umunani ndakwansemwo ubukene. Uku kwezi k'umunani ndakwansemwo gufatwa mpiri n'amaboko y'abagome. Uku kwezi k'umunani nje gufunguza abafunzwe. Uku kwezi k'umunani nje kubohoza ababoshe. Uku kwezi k'umunani nje gukingura umuryango aho umwijima wamaze kuba. Uku kwezi k'umunani nzanye umuco wa Kristo. Uku kwezi k'umunani nzanye umunyu uryoshya ubuzima. Uku kwezi k'umunani nzanye urukundo n'igikundiro kuko mbihabwa na Kristo aganje muri jewe. Kristo ndaje kudomeka kugira ngo abawe bumva akanovera. Ukwezi k'umunani makanye imisonga y'ibyaduka. Uku kwezi k'umunani makanye ubusaza bw'imburagihe. Uku kwezi k'umunani makanye ibisuzuguro n'intandaro yabyo byose. Uku kwezi k'umunani makanye amanyanga y'abagome. Uku kwezi k'umunani nje kwakira ubwoko bwawe buri mu minwe ya Farawo, buri mu minwe ya Farawo, buri mu minwe ya Babiloni, buri mu minwe ya Nebukadinezari, buri mu minwe ya Bartisheza. Uku kwezi k'umunani ibikombe byacu byanyweremwo Bartisheza nje kubikuza mu minwe yiwe, nje kumwandikira mene tekeru farisari. Uku kwezi k'umunani tuje kwirukana umugome. Uku kwezi k'umunani tuje kwanga agacinyizo. Uku kwezi k'umunani tuje kwirukana imbundeke abatuzinze, abatwugariye ikirere ciza, abatwugariye ikirere c'igikundiro, abatwugariye ikirere c'ibyishimo, abatwugariye ikirere c'umugisha, abatwugariye ikirere c'umugwiza, abatumye tugura pasani twubake, abatumye dukunda nitwinjiye mu rukundo ngo rushike, abatumye turongora tukarongorwa nitubyare, abatumye twiga amashuri nituronka akazi, abatumye duhora n'urumuri ruzererezi, abatumye duhora mu ndoto mbi, abatumye dukorera umugisha nituwuhabwe. Ku kwezi k'umunani ni ukwezi kuguhangarana n'ubudahangarwa bw'Imana, tukabukoreramo kandi tukaturi neza ku buzima bwacu katubamo. Turaje ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ibi byose watugeneye muri uku kwezi tuje kubivotora. Hari amezi menshi tutisobanukiwe, hari amezi menshi twakuryaryanije, hari amezi menshi twagukekeranije, hari amezi menshi tutagize ukuri ijambo ryawe, ntitwabyaje umusaruro iyo mbuto wabigiye muri twebwe, ntitwabyaje umusaruro iyo neza wasize muri twebwe. Yo Uwiteka iyi saha ya mbere tumaze muri uku kwezi k'umunani, ibi ya nyuma tugorewemo, ibi ya nyuma dutetererewemo, ibi ya nyuma tuburiye mu itiro, ibi ya nyuma tugiriye mu imisonga, ibi ya nyuma twitiriwe mu ingumba, ibi ya nyuma twitiriwe mu ibyankiro, ibi ya nyuma tuberemwo bantamagara. Uwiteka nyagora ku ngoma. Ibi ya nyuma duharuwe nk'abasambanyi, ibi ya nyuma duharuwe nk'abasuma, ibi ya nyuma duharuwe nk'ababeshi, ibi ya nyuma duharuwe nk'ingumba, ibi ya nyuma duharuwe nk'abakene, ibi ya nyuma Paulo yaravuze ngo tugaragara nk'abakene, ngo ariko dutungishije benshi, ngo tugaragara nk'abatariho, ngo ariko turiho, ngo kandi turiho, ngo kandi turiho. Iyi saha turangije muri uku kwezi gushasha k'umunani, ndi gusengera mu isaha sasa bashingiye mu gihugu canje cy'amavukiro, gihugu c'igikundiro, gihugu c'amata n'ubuki, ngo tutarahagarika mu ikirenge. Kukwezi nuko kubihagarika mu ikirenge. Amaraso ya Kristo arahari ngo atweze adukure kw'ibyaha, kuko nibyo byanyene biduhuza n'ibyago, natwe turabyase nk'uko mwene Sirake 21 yabivuze. Witeka nyaguhora ku ngoma. Turi gusenga nka bwa bwoko wahaye uburenganzira bwo kudodora bukugururirwa. Turi gusenga nka bwa bwoko wahaye uburenganzira bwo gusaba bugahaga. Turi gusenga nka bwa bwoko wahaye uburenganzira bwo kuririmba amajwi yawe akagera mu matwi yawe mu ijuru. Turi gusenga nka bwa bwoko wahaye bwo kukuririmbira nuvuge ngo amajambo ya nyamena amatwi. Turi gusenga nka bwa bwoko uvuga ngo Uwiteka nyagora ku ngoma, ubwami bw'ijuru bukaba bwarekuye imvura y'amaroza. Dawe twese byagiye mu ijuru. Ni wowe Yehova Shama, wahisemo kwibera mu mutima wo gukunda, wahisemo kwibera mu mutima wo kubaha, wahisemo kwibera mu mutima wo utakuryarganya. Ngwino gomera muri twebwe, ngwino gomera muri twebwe, ngwino gomera muri twebwe, ba muri twebwe, korera muri twebwe, gaza muri twebwe, ubasha bwa muri
muri twebwe, impuhwe zawe muri twebwe, urukundo rwawe muri twebwe, ubushobozi bwawe muri twebwe. Musabye wa Burayimu yaravuze ijambo aho ngo buri rero ndatangaye ngo twaragendanye nakuzi yazwe kuvuga ngibyo Yobu yavuze avuze ngo twaragendanye nakuzi ngo uwo none sanzuri Yehova yile gufite igisubizo kuri buri musozi wose wanamiye umwana w'umuntu. Abakobwa bahanamiwe n'imisozi itandukanye, abana bahanamiwe n'imisozi y'ubugwayi, abana bahanamiwe n'imisozi y'amadeni, abana bahanamiwe n'imisozi y'icangiro, abana bahanamiwe n'imisozi y'imivumo y'igisokuru. Nje kuyifata mire, turaje gucana igicaniro cy'ibwishimo, igicaniro cy'ubutsinzi. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, ngizi message z'abana bawe, ngutudukete tw'abana bawe, gukwezi k'umunani special twinjiye mu minsi 40 uzodukura mu watu boye. Sinzari Baghdad ngadaniye, ahubwo nzobona ukugira neza kwawe, mukumva intaye z'ibyo wakoreye abana bawe. Kuko ukwezi gukurikira n'ukwezi kw'ikirori, n'ukwezi kw'ibyishimo, n'ukwezi kukwambugwa impuzu z'agahinda, n'ukwezi kukwambuga impuzu z'ikigandaro. Abacu twatakaje, abacu twazimiranye, abacu twazimije, abacu bari mu minwe y'abagome. Mu izina rya Yesu Kristo ku kwezi duhoberane, mu izina rya Yesu Kristo ku kwezi duhoberane, mu izina rya Yesu Kristo ku kwezi duhoberane. Abacu batwawe n'urumogi, abacu batwawe n'uburaya, abacu batwawe n'abamaraya, abacu batwawe n'umwuka w'isi, abacu batwawe na shetani, abacu batwawe n'ububeshi, abacu batwawe n'ubusuma, abacu banyitse bakayerera, abacu batwawe n'imivumo y'igisokuru. Uku kwezi duhurire ku gicaniro cy'Uwiteka, uku kwezi duhurire ku gicaniro cy'Uwiteka. Abacu twazimiranye, uku kwezi twongere dukorane mu ntoki, ku kwezi twongere twicarane, ku kwezi twongere tuganire. Abacu birukanywe n'intabiri muri twebwe, ku kwezi bongere baganire natwe. Uri Imana y'amahoro, uri Imana y'ibyishimo, uri Imana y'ibyiringiro, uri Imana y'ubutabazi, uri Imana yirukana ubugome, uri Imana yirukana inabi neza ikinjira, uri Imana yirukana icyangira igikundiro kikavogera twebwe, uri Imana ikura akavuyo, uri Imana isesangura amateka yacu ikavuga ati bane banje nimurengane kandi muryoherwe, uri Imana idukura imbere y'icyobo cy'urupfu. Ukwezi k'umunani ni ukwezi dushaka kuryoherwamo, ntidushaka kongera kugutakaza mwabacu, ntidushaka kongera kugutakaza mwamahigwe yacu, ntidushaka kongera kugutakaza mw'ubutunzi bwacu, ntidushaka kongera kugutakaza mw'ibyiringiro byacu. Igikundiro cyacu nikikongere kuzisimata, nikikongere gutakara. Dawa twese byagiye mu ijuru ngiki gicaniro cy'abana bawe. Raba ibyo tuzanye kwenyegeza, raba amashikanwa yacu. Niwirengagize ko twakubwiye ngo nudutungisha tuzogarukana mu ngoro yawe, niwirengagize ko twakubwiye ngo nutugaburira tuzogaburira ubwoko bwawe, niwirengagize ko twakubwiye ngo nitukubera ikibanza wishimiye wiberemo. Turashaka ibitangaza byawe bikoreka muri twebwe, turashaka ko batubona mu igikundiro cyo mu ijuru, turashaka ko batubona mu igikundiro kidashingiye ku busambanyi, igikundiro kidashingiye ku butunzi bugaragara, igikundiro kidashingiye ku nyambaro, kidashingiye ku dufaranga, kidashingiye ku byo dutanga, ahubwo cya gikundiro kiva mu ijuru, cya gikundiro cy'amatsiko y'ubuziraherezo. Icyo nicyo dushaka. Dawa twese byagiye mu ijuru, twebwe abana turi kuri rino zamu, turakwihereye ikaze na karibu, turakwihereye ikaze mu mitima yacu. Tugire nk'umugende, tugire twiyo, tugire umuhora wo kugana ushikira ubwoko bwawe, tugire umuhora wo kugana ushikira ubwoko bwawe, tugire umuhora wo kugana ushikira abana ngo bakize ingwara zitandukanye, tugire umuhora wo kugana ushikira abana b'abakenye ngo batungishe, tugire umuhora wo kugana ushikira ubwoko bwawe, ushikira abarundi n'abarundikazi, ushikira abapfunzwe n'abidegembye, ushikira abagwaye n'abakomeye, ushikira abatunzi bw'isi n'abakibikene bakibirondera, ushikire Mama Imana nyaguhora ku ngoma, abankiritse n'abakunditse. Tugire umuhora wawe, tugire umugende wawe, tugire twiyo ucisha mu ibyiza ubwoko bwawe bukeneye.
ntituri gusenga mu izina ryacu, turi gusenga mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, uwadupfiriye, uwatwiguze, uwatwikoreye amakuba, uwitwikoreye ibyankiro, uwatwikoreye imibabaro, uwatwikoreye byandagutakiye bya potopoto. Uwo niwe turi gusengera mu izina ryiwe. Yadukunze urukundo rutagira uko rungana. We Yesu, natwe turagaragaje ko tugukunda. Twaguteramiye, wabwiye Petero ngo umuntu azogira icyahebye nawe ukazokana gatoya, ngo akagiye bakubwiye inyungu y'ubwami bw'ijuru, ngo nazagana kuri iyi si atagabanya ibyiza bitandukanye, ngo kandi no mu buzima buzokurikira. Iyo ntebe y'icyubahiro mu isi y'umwuka uyiduhe, iyo ntebe y'icyubahiro mu isi y'umwuka uyiduhe, iyo ntebe y'icyubahiro mu isi y'umwuka uyiduhe. Nyaguhora ku ngoma mwami Imana, nyaguhora ku ngoma Yesu Kristo, nyaguhora ku ngoma mukiza mucunguzi mwami rudasumbwa, wewe mudahemuka, wewe muzira kuganzwa, wewe mutera koba. Nyaguhora ku ngoma Yesu Kristo umukunzi mwiza, Yesu Kristo umukunzi mwiza. Uwo mugisha utwihere, twaretse kuryama twaguteramiye, twaretse kubumbatirana n'abacu twaguteramiye, twaretse kuja muri amakuvureri watwihereye twaguteramiye, twaretse gukika imbavu kuri za matera twaguteramiye. Kubw'ijambo ryawe abacu turi gusengera, abacu turi kugushikanira igihugu cyacu, intara yacu, umusozi magazeko, umusozi uri kumvikanira kwirijwi ryanje. Umwana wa yateramiye iyoryo, umwana wa yateramiye irizamu, umwana Yesu ahabwa umugisha ndawumusabiye. Sishingiye ku ntege ngazi zo twarazivukanye ngira namwe mwarazituremanye nuko mutarabitubwira, ariko izo ntege nkiwe ndazipfishije ubusa ku bw'amaraso yawe Yesu Kristo umukunzi mwiza. Igitangaza cyawe kitubeko, ikimenyetso cyawe kitubeko, ubugwayi tubukugweko Yesu. Turashaka kuduza ijwi tukakuririmbira, turashaka kuduza amaguru tukagutambira, turashaka kukuvugira n'ubwenge bwacu bwose n'amagara yacu yose. Kare waduhaye ijambo ry'Imana rivuga ngo umukuru w'amategeko ngo yarabajije ngo niki nokora kugira ngo nsotorane ubuzima budahera, ngo aramubwiye ngo handitswe ngiki mu mategeko, ngo arakubwira ngo urakunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'amagara yawe yose, n'ubutunzi bwawe bwose, n'ubushobozi bwawe bwose, ngo urakunda mugenza nk'uko wikunda wenyine. Yamuhaye ikintu kirambuye, itegeko rishingiye ku giti cy'umusaraba. Natwe twarikoreye imisaraba yacu turagukurikira. Turashaka wishushanya mu mitima yacu, tugira ibiremwa byawe bidasanzwe mutanga bugingo. Umwasi ntakadukure mu biganza byawe, umwasi ntakaduteze ikinyoma gituma twiheba, umwasi ntakaduteze ikinyoma gituma dupinga, umwasi ntakaduteze ikinyoma gituma twigereranya n'abandi. Turi ibiremwa bidasanzwe. Petero mu wa kabiri mu kigabane cya kabiri bivuga avuze ngo twebwe kera twarabo gupfa, ngo twarabo gutabwa, ngo uburono no twaratowe tumeze nk'amabuye mazima. None Yesu Kristo umukunzi mwiza, nyaguhora ku ngoma, mwami wanje, mukiza wanje, mucunguzi wanje, rumara nimba, gikundiro canje, buhungiro bwanje, rutare rwanje, nyagira ndakumviritse. Yagira ubwako bwawe ribashika ku mutima. Ubu turaje mu nama y'ijuru, iyi saa 7 turaje duheka agatebe wategurira ubwoko bwawe. Umwana waduhuriye kuri rizamu mwicarike kuri kagatebe, umuzungurutse umwereka ibyo ubwami bw'ijuru. Uyu munsi nagenda tumvisa akanovera kukuza mu nama y'Imana. Musa yigaze kugusanga ndagusabye watumeko kugira ngo ubereke ubuntu bwawe, ariko baratinya kubera ngo kotanguye gukubita imituragaro, bakubita imituragaro baraheba, baravuga ati Musa genda ugane n'Imana zoza kutubwira. Ariko ndasabye ngo uyu munsi umwana we yateramye umwumvishe akanovera ku buzima, umwumvishe ibyo ugiye kumukora muri uku kwezi k'umunani, umwumvishe amateka yawe kuko ibyo wavuze ntuwemera ko risuzugurika. Ese natwe twavuga ngo uri Yehova yira, ngufite ibisubizo byose. Ese wo tugirira neza imigisha yacu ngo Hagayi ni wemeye yuko atandukana n'umuhungu wa Ismael, nuba ni wemeye ko atandukana n'ubukomezi bwiwe, ni wemeye ko atandukana n'icyo yahabiye, ni wemeye ko atandukana n'icyo yaruhiye. Ngo Hagayi waramukoreye akantu, Hagayi aravuga ati Uwiteka uri Rahayiroyi, uri Imana imbona ntarayiboneka, nguri gisuzuguro ntarayitakira. Ese wo tugira neza natwe tukakwita ko kazina, tukavuga ngo uri Rahayiroyi, tuvuga ngo uri Ineza. Ese ku kwezi k'umunani wo twemera papa, twemera nabi dasanzwe tugusabye ngo dusezerane, ariko turakwemereye tubaye imitima yacu ku mutima wawe.
nta wundi tugomba kwa tuyobora, nta wundi tugomba kwa tugenga, ni mutima w'umwanda muri uku kwezi k'umunani, kandi ubuhigwe bwose tubuhabwe. Aba bakobwa ba ubuhigwe bwose babuhabwe, abahungu ba ubuhigwe bwose babuhabwe, iki gihugu cyacu ubuhigwe bwose tubuhabwe. Waravuze ngo nituba babiri tugasenga dusengera igihugu cyacu ngo uzogikiza ubugome bwose. Icyo ngukundira niki? Warirahiye igitabo cy'itanguro kirabivuga kutazongera guhana waniye muri rusange, kutazohanira muri rusange duha amahoro mu gihugu cyacu, kutazohanira muri rusange duha ibyishimo mu gihugu cyacu, kutazohanira muri rusange twereke ko ari we Mana utanga umwimbo, kutazohanira muri rusange twereke ko ari we Mana umukate naho tutowuronka ijambo ryawe ngo dutunga. Ntukemere uwagusenze kwa goka, ntukemere uwagusenze kwa tatabiza, ntukemere uwagusenze kwa menibanga, ntukemere ko umwasa mwitamba ko umuvyibo ngo yavuge ngo na mupatiri ngo na wamufurera ngo na wamubikira ngo na wamukirisitu ngo umwavuga ngo ijambo ry'Imana ngo na wamukozi w'Imana ngo na wamupasitori ngo Mana ako gasuzuguro muri uku kwezi k'umunani ndakwase. Umwana wa numuhanire mwibanga nk'uko wabikoreye Miriyamu, umwana wa numuhanire mwibanga nk'uko wabikoreye Miriyamu, umwana wa numuhanire mwibanga nk'uko wabikoreye Miriyamu. Ariko icyubahiro kizamuke kuri we n'akagira umukozi w'Imana ngera ko gukoza isoni. Inzara nibatera yibavurire mwibanga, inzara nibatera yibavurire mwibanga, inzara nibatera yibavurire mwibanga, kuko ukwezi k'umunani ni ukwezi turanka imigisha aricyo twabanje gutanga. Duhe kwitanga nidusonza twigumye, duhe kwitanga turagomba kwambara nka runaka, duhe kwitanga tureke kumenyekana nka runaka. Mwami Imana nawe uturinde igisuzuguro mu buryo bwose, rindi igisuzuguro abagabo bari kugutakira ngo amararoshe umutima w'umugore dushobore kurera abana, abagore bari kugutakira ngo amararoshe umutima w'umugabo dushobore kurera abana. Mbese uku kwezi konje kwica baba baraboze mfite icyaha cyangwa ni jewe mukozi wawe kuko ngomba gukurikizira mu nzira. Dawe twese ubyagiye mu ijuru hari ubwoko bwawe watereranye n'akabi, turaje kugusaba kuko Kristo yaratubwiye Matayo 6 yarabwanditse abo ati nimuza gusaba dawe mumubwira ngo ntuduteranye n'ibitwosha n'abari kudukiza akabi, dukiza akabi kubw'amaraso ya Kristo, ariko kandi ntuduteranye n'akabi kubw'umutima w'umwanda Kristo yatwemereye akiri ngaha kuri isi. Yarabona ko atayindi mpamvu nimwe y'ukunesha tworonka usibye umutima w'umweranda. Uku kwezi k'umunani ndabikwisabi, hari ngo zasambutse zitari gusambuka, hari abapfuye batari guhwera, hari abatwatakaje tutari kubatakaza, hari imibabaro yishe abagore, hari imibabaro yishe abagabo, hari imibabaro yakenyuye abana bawe. Dawe watweze ubyagiye mu ijuru hari ukwisuzugura kwisha abakobwa bawe, hari ukwisuzugura kwisha abahungu bawe. Ndabyase muri uku kwezi k'umunani uyu mukristo nzamuye kubaga akavuga ati amen, nanjye ndabyase umukure kwigisuzugura. Hari amadeni twinjiyemo tutarisobanukiwe, ubu noneho dufite ipfunywe, turibaza tugukorera gute nayo madeni, tugukorera gute nabo bantu duheraniye. None papa ufite wowe nyene warivugiye muri Matayo 3:8 ngo ibuye ryanye nushobora guhindura urubyaro rwa Aburahamu, none nikiba bicimvoka woreka guhinduramwe amafaranga ukarira imyenda abana bawe. Mbese ni buryo ubuza wonyaga ugashira ibubafu rira imyenda abana bawe. Papa tujya gusenga nk'abakeneye gukizwa, tujya gusenga nk'abakeneye guhinduka. Mbese n'abahungu wabuze kubera abakobwa baguma gupfukamira baguma barira dinatanze kimwe muri 10 niyanye ibyaha byanje, nasabye ikigongo Imana, niyajeje n'amaraso ya Kristo, nakoze umurimo w'Imana. None dawe twese ubyagiye mu ijuru twatanguye umwaka tugusaba, hasigaye amezi 5 yonyene n'amezi y'ubuni nazo, izina ryawe niryo ryo kuninazo, ubwoko bwawe tugahabwa umugisha. Mbese n'abahungu wabuze ngo abakobwa bawe, n'abakobwa wabuze ngo ushingira abahungu bawe, n'urubyaro wabuze ngo uhemurize ingo. Papa uku kwezi tujya kuburanisha ubutungane bwacu, uku kwezi tujya kuburanisha ukwisobanukirwa kwacu, wabiduhaye ku burenganzira. Kristo yarabitwigishije ngo nitumara kubabarira bene wacu twame dusaba wowe nawe utubabarire ku byaha bwacu byose. None nabo tugifitiye inzigo, none nabo turiko turahigisha amabuye n'imihoro, none nabo turiko turahigisha inkoni n'ibiti, none nabo turiko turahigisha incabiti. Nyaguhora ku ngoma Mwami Imana, usibye inkoni Kristo yaduhaye yitwa ijambo ry'Imana, usibye inkota mutima w'Imana tuzanira, nta kindi kintu na kimwe twitwaje. Twifuza amahoro imigisha muri twebwe no muri bene wacu, turenganure nyaguhora ku ngoma. Igisaguru cy'abadata bakutubyaye nicyo cyonesha ubwami bwawe, igisaguru cy'abadata batubyaye imidugo baduze bagiye kuragutsa, imidugo
myinshi ndasago amajambo mabi batwatuyeko imizimu yabo isumba abamarayika barinzi bawe imizimu yabo isumbye ubasha mutima wa mweranda twarisobanukiwe twahebye byinshi twahebye akabari duheba bahabara twahebye kurya imyenda ngo turiko twambara tubekwe turashaka nawe uduhige kondera twahebye kwambara ubusa nk'abandi bakobwa twahebye kwambara ubusa no kugira amatati waje no kugira amahereni n'amadrede nk'abandi bahungu tugire neza nawe ugaragaze kuri Imana twafukamiye ukwezi k'umunani tuje kuburanisha ubutungane twawe kumenya icyo tutawe kumenya duhe mutima wa mwanda kitumenyesha ariko icyo waduhaye kumenya natwe twiyangaje kugikora ariko turenganure dukure ku murozi dukure ku icankiro dukure kwa gahinda dukure kwa gacinyagura dukure ku gukenyuka uyu mukristo yari gukenyuka muri umwaka ukakwirije imyaka runaka yagenywe ko azoyipfiramo ndanse ubwo rupfu mu izina rya Yesu Kristo nawe nimba gwase nanje ndagwase avuga ngo na mama ntiyarenze iyi myaka aravuga ngo na data ntiyarenze iyi myaka uwo mukristo agiye guhura n'akavuyo akankira urugo rwiwe rukankirika urubyaro rwiwe rukankirika amagara yiwe akankirika kubera ko ari ukwezi batongeremo nk'uko babigiriye Morodekayi nanje magaze nka Morodekayi na Esther mu izina rya Yesu Kristo umuhuje umutima n'uwo mukristo turi kumwe kuririza turasa akavuyo turasa agahinda abana bacu baguma badukenyukana abana bacu baguma bagenda abana bacu baguma batakara abana bacu batwagwa n'urumogi abana bacu batwagwa n'ibisigo abana bacu basamanywa mu ijoro n'amashetani abana bacu barana n'inzoka abana bacu barana n'imizimu turabyaze tubyangije igitsina rya Yesu Kristo n'itegeko rya rudasumbwa ni wowe watwibwiriye ngo nimugira umwete wo kumva no kumvira amategeko ndabashinze uyu munsi nta na rimwe twarenzemo ibyo twagize intege nke twasabye ikigongo Yakobo yaravuze muri 5:17 ngo yari hari umuntu nka twebwe ngo arazagira umwete wo gusenga afata imvura yishira mu mufuko we kwigwaye natwe twakiriye ibyago byacu byose tubishize mu mufuko kandi bikwigwaye ntibikagira ijambo ndakiriye ubumuga ndakiriye ubugumba ndakiriye icankiro ndakiriye ubukene ndakiriye igisuzuguro guhora tujya mu mamanza guhora tujya muri sentare guhora tubundabunda twamaze konsa ururimi rw'ububesha abana bacu uko twabasamye indatubesha tubasamye indatubundabunda none n'uyu munsi nyaguhora ku ngoma ibiganza byacu ruhanga rwacu rore mu ruzererezi turakwisabiye imbabazi erekana bwa bubasha bwawe erekana bwa budahangarwa bwawe erekana zambabazi zawe erekana kagahimbare kawe uku kwezi duhabwa umugisha uri hejuru y'indi migisha umugisha w'ubudahangarwa uku kwezi duhabwa umugisha jewe ndasabye urubyaro aka kabuto uyu munsi gatera imbani aka kabuto uyu munsi gatera amahasa aka kabuto uyu munsi gakuri igisuzuguro kuri urugo ndasizi n'ingumba muri aya matwa avuze ngo amen muri uyu mutima uvuze amen muri aka kanwa kavuze amen ndasuba ubumuga jewe ndasura urupfu ndasuka gutsindwa ndasize impanuka ntituraba gutsindwa turaba gutsinda ntituraba kumaramara turaba icubahiro ntituraba gutetegwa ntitugakogwe n'isoni tugufise nyaguhora ku ngoma umva gusenga kwacu tugusenze umva kurira kwacu tukuriri akiri kigikemanyi nicyo dushize kuri altare yawe nyeranda ahose muri aya matwa ariko yumvikana mu isengesho uwo mugongo wamugaye n'umuguruke ibi birenge byamugaye nibimuguruke aya mabako yamugaye namuguruke iyi nda yamugaye nimuguruke iyo kasere nihave niyiruke nije mu nyengi hireyo kasere yo mu bwonko genda kasere yo mu gitereko genda kasere yo mu ibere genda iki giti gucananiwe no kuyungura ngo higaburire umutima nawe ugaburira ibindi nibigenda nibihave ibihimba bishasha nitubihabwe muri iri joro ibihimba bishasha nitubihabwe muri intango y'uku kwezi twebwe turagomba kuku kwezi tukuranka mu wundi mushinga udasanzwe ubu ni nazwe butubeko iki gisuzuguro kituveko aya mahoro atubeko akagahinda katuveko ibi byishimo bitubeko ubu bukene butuveko inzahabu ni feza ni ibyawe ngo Salomo yagushikaniye neza ngo mwijoro ramugendera mbya ngo nsaba icyo ushaka ujye kugendera umukristo ya presence iki gitero ciwe umbwira uti saba mwana wa jewe mukama nyaguhora ku ngoma indoto nziza turaziteguriye kandi ukuzirotorerwa turabyiteguriye ubwenge n'ubwitonzi turabyiteguriye twinjiye mu gihe cyo gusaba ubwenge ku bana bacu ndipfuza mwami Imana ndakwisabiye nk'umusuku wawe ndakwisabiye nk'umwigishwa wa Yesu Kristo ndakwisabiye nk'uwahisemo gukora umurimo wawe ubutacisubirako gushika ku mbibe z'isi ubutacisubirako gushika imyaka yose bigikunda kwa sokoro rima kavuga jewe ndakwisabiye muri iyi
kumvikana mwirijwe muri iyi miryango yose urikiye muri uyu muvukano wa restaurant komera Kristo ni muzima ndasi kigugo ndasi umwana zempera ndasi ubumuga jewe ndabwase ubwo bujana ndabwase ubwo bumuga bw'ubwongo ndabwase ndasi urumogi ndasi itabi ndasi umuka w'ubusambanyi n'uzoyirahira ngo abikore azonanirirwe mu nzira mwami Imana njya guhora ku ngoma nje kukwisabira ubwenge mu bana bacu bari mu buruhuko bariko baritegurira umwaka w'ishuri nje kukwisabira ubwenge nje kukwisabira umutima w'umwete wo kurondera ico nico cyagutumye uhezagira hofone ndashaka igyakoreye imediyani tubikoreye muri uku kwezi k'umunani abana bacu nibatangura kuja kwishuri babriye abahora baboroka bikanga abahora bigishwa ntibumve abahora bumva inzatsa mu bwongo abahora bagira itira ariko bariko barigishwa mu izina rya Yesu Kristo ndahagaritse uwo mwuka w'inyatsi kuko twanga ikundira ukatwaka ububasha ukatwaka ubutwari urakoze nyaguhora ku ngoma urakoze mwami w'abami urakoze rutare rw'ubuzima bwacu ndagushimiye cyane kubw'ibyo ugiye kuduha mu kuguruza ikirere kiza ku buzima bwacu ndagushimiye cyane kubw'ibyo ugiye kuduha hari ijambo ugiye kuduha kugira ngo twugururirwe ikirere kiza ku buzima bwacu iryo jambo riri muri Isaya iryo jambo riri muri Zaburi iryo jambo riri mu nkuru nziza iryo jambo riri muri Bibiliya tukaryakiriye nk'ubuzima ibisigaye n'ubusaku duhezagira ubwoko bwawe ducishije bugufi imitima yacu ngo twakire uwo muhezagira ibyari bidadare muri twebwe n'ibidadanuke ibyari bihoshe muri twebwe n'ibibohoke ibyinzige zari zarariye nitubisubizwe imibabaro twari dufise n'igenda iminezero yinjire ubugumba nibuhunge ubuvyeyi bwinjira icangiro n'ikigenda igikundiro cyamaze kwaka indaro muri twebwe ubudahangarwa bwa butatubwira n'Imana imwe rudende butubeko mutima w'Imana muhoza we migisha w'ijambo ry'Imana we mukunzi w'abatumwa we ukora ibitangaza muri twebwe we wirukana umwishima muri twebwe we wirukana agahinda muri twebwe we wirukana umubabaro muri twebwe kaze kugira ngo dutorane neza y'ijuru kaze kugira ngo tugaburirwe n'Uwiteka kaze kugira ngo dutungwe kandi dutunganirizwe n'Uwiteka kaze kugira ngo turambe kandi turoranirwe kaze kugira ngo tugire ibyiza duhawe n'ijuru kaze urakaza neza twiyoborere hoza abarira kiza abagwaye bohora baboshe ruhurira indushi ibisigaye uzuza ijambo ry'Imana muri twebwe inema y'Imana niba muri twebwe igwiriye rwose duhabwa ubugingo duhabwa umunezero dutandukane n'icitwa ubugome n'inabi tubeho twidegembya amen amen alleluya amahoro ya Kristo abe kuri twebwe kandi mwakiriye imigisha y'ubudahangarwa umurozi umwirukane mu mutima wawe umusambanyi umwirukane mu nzira y'ubuzima bwawe umusumu umwirukane umwambuzi umwirukane umwangushi umwirukane imborego yirukane niba kubona bakubone mu budahangarwa ni iby'akavuyo kubona umuntu wese abwiye ngo aragukunda yumva yo gusambanya ako kavuyo kirukane mu izina rya Yesu Kristo ubwo bubasha bwa shetani naje ndabwirukanye mu izina rya Yesu Kristo twese duhoberane duhobere Kristo nawe duhoberane na data duhoberane na mutima w'Imana amarika bijuru badukobera bashi kuko baremewe twebwe abaserafi nibacurarange inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose ibisigaye duhabwa umunezero duhabwa ibyishimo iby'ubutunzi by'igikundiro iby'amahoro iby'umwidegembyo bibi byacu mu izina rya Yesu Kristo ubuno mu myaka yose duhabwe umugisha ko turi abana b'Imana amen amen alleluya owe Kristo abe mu mutima wawe Kristo abe mu mutima wanje ubwiza bw'Imana bugaragare kuri twebwe mu kugwe kwa kavuye mu izina rya Yesu Kristo amen kire umugisha muri abana b'Imana.